Alana au nanga, o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. Wina le upo le poto mo tātou le nei tai au. Mo mene tusi al pata oto lona mata upo e lua se folu. O le waina o le pata uemu lea. O le amba o le pāpisa pisa lea. O i lātou umo e pāsei nai. E le popoto i lātou. O le matau tia o le tupu. E tusa lea ma le tangi o le leona ta noa. O le pa ono ia te ia. E anga sala o ia te ia lava. E whai mawi inga o le tangata. Ina ua nopo saa o ia. E le pa misa. A wale uma. Lātou te whātupu te leina. E le sua tia le pa ie. Ono o le tausanga. Ma alili e aisi o ia i le tausanga e sele ai saito ai le maua o le ata mai le loto o le tangata o le bailo loto lea a o le tangata whautauta na te utufia mai ai o le tō tele o tangata e taitasi o i lātou ma alanga ina lo nanga le lei a o iai se na te loa se tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu, le wami o tonu. E manuia lana whanau pe a ma vai atu o ia. O le tupu o lo nofo i le nofoa wha masino. Na te wha ta ape ina mea le anga uma i ona fofonga. O ai ea se wha apea. Wo wha maina lo loto. O te a uma uanga sala. O ma a ese e fuai. Ma e fa ese e fa tau inosia ia mea e lua e le ri. E ma fai o nei loa o le tama ilana a mio. Pe sao na le lei ma le tonu o lana mea e fai. O ta linga e fa longo ai. Ma mata e wa ai. O le li o le na fai ia mea e lua. Au ai te nau i le moe, ina ne i wha mativa ina ai oe, ia e mā tāla, e te mā ona ai i le me e ai, ua whai mai, le whaatau, e le anga, ua alu ese o ia, ona mita ai lea, o iai auroma pe nina e tele, haola nguto e iai le poto, o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whaatau. Ona o le tangata ese. E sua malia e le tangata le a reto na maua i le pepelo. Ai muri ane. Ua tumulo na ngutu i le ili. E whātu mawina maa whauwhaunga i le whiri ngā. O le filifili le lei foi ia whai ai taua.
ua whaali upu whaalilo le ua whialua i whiawea i. O lea awane i whewhaua i ma le ua whaamanga pea o na lau ngutu. O le ua whetuu i lona tamā, ma lona tina, e tineia lona la mepa i le pōliuri lava. O loa ua maua whata alise i le amatanga, e le manuia lea i le ngātaanga, aua e te whapeane, o te tawiatu i le leanga, ia e whātalitali i le ali, ona whaola ina lea o oe ia, e ino sia e le ali, maa ese fuai, o fua whātautau whai mango, e le ia, mai le li le mea e ui atu ai le tangata, o ai e le tangata na te loha lona lava ala, o le mai le o le tangata, pe atau tala ta lise, i le mea e whaasa, e umafo i ana tautonga, o na sue ai lea e ia, e whata peina e ia sala, e le tupu poto, e au mai a po i e ia le mea whata, vale i o la tō lunga, o le mapau whau le tangata, o le la mepa lea le ri, o lo sua i mea umai to tonu o le loto, o le alofa ma le whamaoni, la te leo leo ina le tupu, e whatu mawina lona nofo a li i le alofa, o le matango fia o tau le lea, o lo la tō ma losi lea, o le mamalu fo'i o toia ina, o le urusi nā lea, o wha lava, o le manua, e wha maina ai le leanga, e wha pēr fo'i tā i te tonu o le loto, o pū mo tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Oh my
Go Maria everlasting praise o mai tato wol fale o leli. Bibi impa manui lona swapa pa ia. Pabaya tu ai pai to wino le upo le poto mo i tato le le tai au. Le upo le ola le sulu i o tato vai o le mama lama i o tato wala. Tato pia talia tai me te pafonga mo pa longo ya mesa po i leo tona i atu po i le aso sa tupi tau whao ai tau mapa pa le anganga tato pia vivi impa amanui le lofa le atua panga ino lo toso i fua mo tato wola tau mapa pa le anganga ma malo losi ai o tato nganga tato pia ta pua i mane pia na wha amanui lo na swafa ponga pa tau ino leo po le poto le aso atai au pe a tato lia le lofa malanga le leo lo tato atua Luas fulono minuto mtele tu la iva tautua pa wau de radio Samoa so lima eva tolu amor tai ao por clamel Fiafia Mai show ya le vo sui tu langa o le tau mapaino pala au flainga ya tia pa lo tus ea ole na toi fu me bolan tau tu stai me luma tatu ma futa te ia pa e fu se taimi o le oli ai por ovan pa talo pa tu swafa manu ma lor tatu le pele o Yesu ke riso le mamano o tātou tino. Mai lawe maunga maulunga pa ia se o apito titi tā lofa lava. Ma lor folau soi fua manuia Samoa pa aptai le tua. Tātou mau mane tai au i le lofa malang leo lo tātou tua o le asang fua. O le asa luspulo oktopa lu olo lima maulunga le vi inga fo i le tua. Tona atu fo le atu basa ma le atu polasa. Ia saba penao na pe ngai mtapo inga mese o lava singa pe lava sa talo lo il mano le atunu ile lava yaso tona ya tarito oli tia me oma ile matango fielo tato tua e ma fo i pe lona vi inga fo roba patalo patu ya pa au tala lei lo fatuna pa lia so staff o out o nei le la langi ato ya mese o to bini o tau suina le vai o so i fo o wala mani nganga ya ina mo ia mo lona malo patalo patu malo le pale patalo patu ya tunu ma malo le tunu talo fai le lava va ai le au mo le po lo tau pati mai lo tau mai lunga le apia po linga lunga le YouTube channel lango mai ya me se lo tau talia ina le tau tua le radio Samoa sulima eva tolu amo tau tua mo e fitu aso le vai aso luas fulfa i tu la o porofa patalo patu ele fangaluina na pea so se mautanga sangase mauta malawa patau tolia malo le tunu inga sangase o tino tano fai ya usilfia le li o tano ilana fa mano longa pa yantu pa yane pa ifo mo o manosi tanto te au nga mo ia molona pinangalo talofa lava patalo bo ya la to tulio la to fa salanga so stoese Tartono ia la ngona e aile salamo. Pe lava no pa manatu le salamo le wi. Ona ta mai ai le o ia ma to e fo i lona ainga. Lo tali lo a fine fo i mai. La ele matanga o fiere la lolangi ma o se fua. A lofa te le atu mo to tuli fa salanga. Saimi se la laure nei. Tanto filo a le matanga o fiere le i. Ia a misto ina yalum fa na le fo wa. Anga ia tfoi ia o onga le ne tai au pa mnia le lei ia mesfo la singa la penga el mano ta so tunu ne aso la to lungo le ala anga ia tu i mo to malawa tu to au nga wenga la to sa va ve na a matanga wenga ne tai au ma lole nga ruwe we uman ne nga wenga titia manu ma lo kambanga pe ru ma fane ia mo pa fane ia le manu ma lo me le nei we fa ngalo lo vai mo le va wa ma lo faiva le asata fo il vinga le tua ya ba tu fa ma lo programma radio Samoa il fa ma lo si nga wenga tua ia mo to malawa ya mai se o tu no lo tato no pia ia mano no fo ai motu mai mana taula fa mo le li ya fa mo yo a tau samiai fa mo tai to yo no le mai ai ba le fa fo le tru manu ia fo fanga le neso la to lungo le ala a wor fa nga ina telefoni fa mole yo ai ta tia telefoni fa te mo tamlawa kani lau ke fongi ta wole le mole pa sia moli yo ai to a po amale po ala sa lu ka makau po ala sa lu ngale fa mai
Kamakau ngā wale pa auke. Ia rani me ko. E le koe fo i mai. E leanga le koe fo i mai. E pape nāre tu walalo le Radio Samoa. Mō tātou uma. Tā ua pore tanga i manama i lungo leana. Whailo atu ai tu la fono le wala. Ia matulanga sāma. Mali e tātou. Nei se lungo tu la fono. Ia Manaia ne aso. Nia ne nei. Po fuanga mlam singole ne aso. Matango fiere ta longa le toa Samoa. Matango fiere ta longa al petu. Ya loma. Anau le tero tama mtene. Matango fiere family ina. Nei me sela titia. Mau al malo toa Samoa. Mau al malo le auna tamaita. Ya ambi inga le tua. Malo fa tai for tapo inga le atoro ta tero. Ya am foi. Lau whenga benga stofio malo renga te leo le malo masiofo a tōre pārimene ia mese po le fionga pārimia o lo ia tuno e mau saini malosi pea e mantuane tō tano papo sielo malosi le fionga pārimia Samoa tō po istaimi o iluma i le anga le leo lo taha tō tua. Lo sulu i vamiru te ona tā leo le tu la spulu pa au tātou porklame se ia pa ia lewa staimi o le aoli Ian pa pena po lea ona ngai mai le tlenga ya ponga mua pa tlenga ya se Juan Francisco ane tau te maputa se ia pa ia poi ia se taimi o le aoli ia lofa le li ta po inga i tu asensina ia pa mnia le li ia i pelon pile mua lofa te le atu lo tau so i fua tu loi i le lofa o le atua ia mai so le atoro ta to tunu ia i le anga le leo le atua Tatalaba tu le whenga le au pepe pili ane marapatoa san masina ea lo maputa mai i o tara. Mai a le au pepe taito si le fia le lau mua ni si lau whaku le ai. Ea o tara ea o whaku po le le fionga le au pepe. Le au pepe ea pi ia maa taito. Le alama se mek tau ngoi ai o a o roa kari. Ea e manuia le tai au pai mai. O ke mei so mai. So mai.
leu karangoa. Rui mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh eh. Rui mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Se alune me, ai rui mai fapali. Be ukoi on mai musika makamaki. Vai fai la mu mai oi musika o cafe eh. Eva mai oi so matini la u ori. Se alune me, ai rui mai fapali. Be ukoi on mai musika makamaki. Vai fai la mu mai oi musika o cafe eh. Eva mai oi so matini la u ori. Oile ulaile asa e manu malo hina loto. Fai oi mato o manga ilo ua lo fasatu ile matangi olo. Alua sotali mai asuma ilo upolonga. Lo ua lo fa sa fa anau nau. Sa ofe silingi a vai to e lau. Tua masana la urosa ne ima imau. Nei tantua upenga ole la fosapa po fauao. Manutia ita ilo pa ono se io o atayao. Le ifa alilo ita leva ayao fonga. Manatu sa sabalia tumanga. Ta abilingi a mafaufanga. A ola tawo itane imawaluma. Tawina mapuane ile peselena. Le tinga ole alofa. Sulumaya lo lai lo fatu. Efa ama fana fana ya u. Miti ale alofa le asa o babatu. Se lulu ale lilo e valo valo ia e iao. Se aso e malingi lo i mata la umalanga alutaiao. Se masele tawina mapua itinga. Valesa ilinga le tua sivisa pati pati lima. Musu ene ia e fua le ngongosina. Tawina mapuane ile peselena. Le tinga ole alofa. Sulumaya lo lai lo fatu. Efa ama fana fana ya u. Miti ale alofa le asa o abatu.
Health workers' strikes are planned for Thursday, 23rd October. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Oh my, fata mole, follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mi tu le mai su fitu minuto e una tano ne tu la spulu. Tau tu a Radio Samoa proclama il Fiafia Mai show. Se ia pai post stemio da oli su ia po leo le na foa fats mai po leo lenga ia ponga mua po lenga ia se o manu Francis Ioane to te maputa ai tonu lo mien manu le tato to no ia pe moi po I mo to malawa pu le pai to tase lo tato tu inisio ainga e ata mam tina o somto fapine ia tonu lama elef siningia le no foneni pa mai se atu de nganga o ni ainga fa no noa ono nise pele ma tanga o motsian malangan maleu o te ai ia tonu o tato ta pena pa mo talato le tunga mau ia le oli ma le Fiafia e ma vai le nei lo langi tato te soi formo lai o mo tino lava me tato te anga ia ia tato te no fota pena ma sa unioni le lor taimi ale lofo le lef silingia yeso uma lona nofo na fimle so e o lamba ngata e tu mawalo na vi inga ele noa ai pa malo pa tel malo le tunu ma lor fo lau ta wivi mai a I monga I fo I vanu ta nga I fo la fa moi tu fesili la ngona e sola manatu ai sea o me fetu leni mal so I fo mole la mo fa yatu lef silingia le lofo le tato fa moi le lofo le so ani no to so fo mo tato vola le tato ba mai wai po nei to sanga lu olo lima na to masina e to ba yaso le nei to sanga lu olo lima tato te le don ne to po mai fa un nei to sanga a lo fa to o lo tato fa to e lo fa le ia tato e le tu la fo ia lo so fo mo tato vola ia o lo fa le e o mai ngā se o tino e wha mano lo le li e o mai wha no noanga o mai se ale nganga o le li e manu ia tātou po launga pai o le nei tau sanga tātou wha tua le lofo le li moli atu le tātou po launga i ona ao la mea
Mona au wha mano lo. Nei tātou maua le whai ungo nei tau sanga lua o lua lima i le angare nei mai o le tātou tua. Nā mai aso lau singa e manuia mea uma e malo whai wa sa apia ngai e nei whanau ia onga le po tātou sa dia poi. Le aso a mata poi ole nei poi vai aso tōne atu poi tā po inga sa iai pa malo le malo le tunu i la tōn na lava i saundinga i oe e teimi tātou te paa vai vai ai. Pera mano pai atu e leo sa paa masino ia e Fiafia le li me au tari tonu e iai lo ngalo iai lo loto tātou loto i le li i asa uma a waro tātou wha moe sili na i lona lava ngang pa ia so ane sili le tau tō ruaina loto so i fua moro tātou wola i ona aolofa au tātou fō lauai pa i watu masina pa i ona nei tau sanga e malolfa malosi tāpo inga pa tai le lofo le li ia mas foi la pengaruma to tofi sa tutu la to vine fia for tala le so ke riso moni nganga mo ia molona mano pa mano fa tai pa malosi nia po ngan wenga le aso lo fia ngai maro tanto tunu ia nai fa nau ia o onga ia pui le li ona aolofa pa manatu i matua tai me piki ai ia mana tai mina ambe ali tai ao na ua lambar sil fio lua ai tai me pa ta mala i tātou pa vai nis tai tai mi lama te pa vai ai ar tai fo na te tala li fai to or te apol lopa so a fine so te le e tu sa le ar ta ma te pa mai e awal pore kamala ko e o amo ia te ua pa ta wa te le na sa uno e tu sa uma e le lo fo lo a fine e le lo fo lo tali le fili ma te apolo e ta un fai lava au tātou e tatalo ma mata ana i te me uma on sai pa ngalo lo pa ye malo le la ba e oi ai pa ngano kamanga ne on sele mai manuia o nga tsana ya e te anga ia fo i tai ya le town hall au te square e sau pa ye lunga ma e silaku o a pasi ange se o pinge pasi ange se o tali mal pulo umi vole e ngai fo va pelano o malinge o no i mata mai fa tai le tu o ngalo i nalo vai lo sautia le po la ina le wa ma no fai vor pa na ya ma no ma tu fa ma losi ya ma tala i te me uma talo ta to ma tala i te me uma ai lo talo ma ka ngunu ya fio fa ka yaku o le fo i mana ping ya pisi vale solo o kangi karo aku i le tu lofa mai fasilo mai ya va tamalo tatou mo ria po o la ngor tatou tro le tu mo le tu ne ya so mo la singa ia le lofa le ni o mo tatou tala ia i vai fanua e to e na tu pe atarsfulu mai ver tala tatou leina tala no ola William pa ya pa matala ma na yo talonga e ya nei po le me se la iti la por fa malo tato o ma lo tato fa mani ina lo tapo inga Samoa ya u ma dia le loto ma na yo talonga na ya lon fa na un tau wina le tau tamam tene tusale o le ma lo o le wingi sila ko so le top le la langi la ule aken ba ye pa wa au pa ka winga o skalia inga langi ai langi forani pa ka winga au la si le au la nge po le a New Zealand vele la kapi e makauki a se vai le malo le malo nga file tu ya ngai mistake like titi ya o molona tanto tala ia i vai fano to una pa tan spulu tala tanto le na pa po sa mai mo ai po anapi la po so pa la be ma me vanga kai la wala me wala po le po sa u kanga nga pa ye e siva pa ka pa ke ma ka mo solo ya pa tai la to lango ya sisi lunga tanga vai sa mo ya masasa o wa ku le deli la sasa i lunga po ai o tanga vai ale tu no la sasa ka mai la lo po ai o Fiafia over Fiafia ya me nga mo mai ta to talon tal no le ya pangaro pe ai o le ka mo pinga fora o le foi zumpa ngil ka ya ai ba ko ya pese ya nga yo mai ai manuia lama
Ia puapuanga malam singa hore nei vai aso amata I le anga le lei o lo tātua tua. Bakse o tina le anga upu to muri na le ainga tano pai ai wa to ya ngai atu I lo tuno I o Perth status ete au sania lo va tu le anga upu muri na le ainga pe la to o mala malo makuta Ego se fale e chuchulu pe e ma fuama ona o se
Malo pa Samoa Wa ule ne yo kasu tialo Awar subi ya ngila wa ule kio Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whatarapatu, talani mai, New Zealand, moni ni tai au. O manua yeso tanga ma tau ma pea taina o ma foile faitu selau sela o tanga te tausanga mo taui mana matanga ngo tau e wharawala whafo sei New Zealand.
I tau sanga rei tasi, le whai tau selau miliona tala le tunu e whaalua i le tau sanga. O se tasi o whalitua sa ia longa i le lominga le New Zealand Herald e whapea. O ne masina te ruai sa to e sa o ai lo nari tu funga tara tau. Ia le pea se ali sa to i titi lava a tipi uma ese ai ona vai tu lou le lo tau sanga tu ruai i Samoa o no leongonga o le papala ma ona sa fiaila na pea au taina. E o mai le temine o le tausanga ua whāsela u valus furwha tangata ua whāto ai tālsanga mo tau ia manua i ai whaamtalanga o tā uai upo pea po te tau. Ta moko po pea li ia Maori ma le moko kauhae. A tamata i Maori o le tausanga taluai e lima sela u whāsfulu lima tālsanga sa whāto ai mo tau i. Ini sila nei, e le ini fusi tusi pasi patino e manaomia mo tangata tā tau ma tā pea. Sa longoa ia muli anga telestella tau pau palea ile Herald ia Setema. O lona li ili tufunga ta tau Samoa ia tula wena Mareko o kilani. Sa ia toi tonga fitia si te tau sali sao ona taina. Sa ia ta wai o le ali sa watu i Samoa ili rua fema lelo futolu mori taina o lan tatau. Sa ia wha matala ina i lelo loto le alu le au ile kino na ilo le me masaniai. Sa mafua ile telo le toto sa alu so o nei ma le papala ma le ona. Sa tau fia le whale mai mo toto ia pia malongo ia ia fomai. O le ona o le lama o salalau nei lon toto ma o na vae mo mia le tipina ese. Sa wai le li potia le sa mo observa e whapea o le tau le ali sa le imai a toi le ona taina ese tangata tata tau le qualify. Ma sa mo mia ile toi wha sao ina. Faria muri anga tele, o lea tau lea sa sola ese mar whalemai, ma sao il malai valele, mo le poina mai o le whainga malanga mua le valele ni sila nei. E tau no mai o whaatali atu le taa vale le whalemai, ma whaali ia muri anga tele, e lua tau sanga sa whaalu e lea tau lele e toe whaalele ai, a whianga ona te tau. Ma tāpai nai lolo nā li e wha mai alana te tau iau kilani le masin tau wai. O le isi tu funga tāra tau, lea i whaiva imo leni, e whiana whili e tō tele o tangata Samoa i sila nei ma Australia, e taina la tu te tau sa ia longo ai le Herald, sa ia to e wha sao ina fo inisi o te tau sa taina, sa le o na taina, ma ia tāpai tangata e ao, o na whili si le funga tāra tau mar wha e te o le whona wha tono o le taulanga o kilani, ma le matanga luenga le soi fo maro loina, e o foina i wha matalanga o ta iala mō pea ma te tau wha anga nu o taina, e folosi ai ia mea au te ngata tāra tau o na whaia, ai le taina se pea, ma ne mai ai. O le tinau se whono Samoa o Kilani, saute le whono whātono o le taulanga o Kilani, e le wha alo aloa lava na upu, ina uvisilingi e sona whaalongona e winga, i le ngāru e whaate sei male ali pule nu o toi whirwhiria mai ia Wayne Brown, e le mai ai o le no fo inga whaaporo kiki whainga tā ua mai atu nei. O se mea ele mana o mia a e au lava o na taliaina. Malisi, ia o whainga wha te mukalasina e pēna whaari ai, e li tamata i suis whono manukau lotu fuli. O fuli ma Brown sa tau whaiura i whiri whaatasi i le whono whaatono o le taulanga o Kilani, i rua a whema le lufurulua, mai le fau i whtena inga o la manatu. O le whtena inga na tamai nei o le masino o kuso, ina o whaingoe Brown i tangata ena e pāie, ma ia tua i ai furi le whaongai no tangata Pasifika e whaingo fio na awhia te alo ai. O le manatu o Brown e muri mai i wa ili linga, whala wai tele o suis whono i le a wai whono tanga, ma ia tua i ai suis whono i le lai te o whono tanga e a wain. I le teimi sa whaali ai furi, e se sene manatu o Brown, toi whaale anga tangata. Ai wa whaali ane i Brown, e na te talia fia e suis whono o toi whirwhiria uma, ma o tiro fo nga to nga lulu e matanga te jotasi e au fia ma fuli ile no fo ingale nei o fuli ma isi suis fono Samoa ia al Filipina ma Joseph and Padley sa ma fana le to manu malo ma ia la tu no fo le fainga palo tele lua so ma vai fali fuli e u lava ile tala anga ilo la va mo Brown a se fa ne enga ma se fia ia te ele to flia o se suis fono ma Brown wo toi whirwhiria fo se pule no ma manino ma iai lona na ngoloina o melea e na te whaalo longia fo. E la te ile lua se lau mātua sa tārsanga mo visa umi mo mātua e no fo New Zealand ile lua mai asu talua na amata talina. O nei visa mo mātua wo fo ina i mātua o tangata si seni New Zealand. Ma tangata e no fo mau e no fo ile tunu ile umi e o tula vai le lima tausanga.
o le alfa inga se lau iwa spulvalo tau sanga sa whato ai le lua vaso mua ma le wha nei o tau sanga o talia ina. O ia le wha moe o na malo i le vao le lua afe le spulu afe o tau sanga i whato ai tau sanga i le wha ngai o inga i wha vai le ilunga o le ono afe tau sanga wha tau sanga i talia ina. O le tangata matua e langolongo ina stama i tete se tau na maua se tutongi e au sia le onga le tono o le tutongi e whaatulanga ina e maua i lalo a inga o tau sanga mo le matua e o tasi ai pore tutongi a toma le afo le vaenga te pe maua mo matua e to lua e mana mia. A le na o le matua e le tau na maua le tupe le tongi e tusa ma le whaatulanga o le tupe pensiona e maua lea ai pose te unga tupe se la walls furu afetala le tau sanga e va ai ai nga fitiena o le umi o le visa i ni sila nei e mana o mia fo ia sia te so i fo malolo i faia ma isi o ai nga ia o na tau sia o fa ali ni minister vai fa fo ni sila va vasa mane Winston Peters e nei so nei lo te ngata o ni fio anga o ta mo ma fa ia paia o no le va male per fita le sami ni sila ale manu nui o lo ta tia yo la tonga te fole o le langona Fiafia Peters a fa pe ona avele va malepe le manu nui o ta tia ringa te falori ele tu saute o polu le ma te tongi o tau e fa ona maua ma mata upo o tu tana no ngai Samoa o tongi ni sila ia le ono miliona tala ni sila le tu sama 10 miliona tala Samoa ina maro o Samoa mo tawi ono le fa vla be pitai ele va ia lava tangata o la fanga o afia isi tupe o le fia anga te fitoala o piru silo na afia ringo tuai o le vaa i ona ngā te falen. Sa longa inisi o la fanga i le whai o se whilo inga po o le official ai komisioni sila mane malo Samoa e winga ini tau i le vaso o mawai. O fanga i le sau a faso sa le upu. Sa ia longa i le sui o le le jodi sila Pasifika. E teri tonu e le tau le malo Samoa na ngafa mane wha soa ina o tupe mo i la toa fia. Ai e whalia foi o le tōtelo tanga te o popole i le tātia i peo le ava amalepe i le au ma i e tāua i lona manatu e leo se mea le lei mo i la tō mo se vai te miumi. Whāri e whanga i le sau o le vanga tupe mo le tau i e le tai te ona lava e vava i aia a fianga whai umi o le ava amalepe i se sio meanga ma i e tāua foi o lo la tō tau ma whaina apa ia. Whāri e Peters i le son si le fiantanga tō lo toi whalo tau ma whaina apa ia o no le ava amalepe. Sa ia longa e porkalama le Pacific Waves, ma ia toe whamana tuain, o le maro sa moro o taula mo ele ngā sesenga wha awau i le tūlanga o si o miai tupe o taui. E au fi ai masitana roanga i le tūlanga e wha ono avesea i le wa amalepe. Ma ia whani ai, o lo wha amaoni ala vai New Zealand, pe o lo wha amaoni New Zealand e ngā whai ma le wha whitauli. Ma wha awau lava le ngā rulu ma le maro Samoa, e tusa ma lea whara. Vlave, Fiafia Peters, o le 1 miliona tala New Zealand o le au wha inga le nao, sa talo sanga mai ai le malo Samoa talonga lua score sa tamo mo ile umelo malai te tasi mai au refu Samoa ma le Kiwi Ferns ni sila o nisi na va inga le talonga mata ina tele le vauni au lua ile talonga sa toi tuli ai mai New Zealand mai le lua fulu ile le ai ile afo mo ma fato ile loi Samoa le lua fulu ile tamo sanga le Pasifika au le kapili ke tamatai ile malai ko medium stadium e kilani la sona na fi o le winga le fitu Samoa ia Destiny Mino Sinapati sa ta mo ile umno malai le afa mo le Samoa ia lato ai lus furu ile ai Kiwi Ferns beta ile afa luna lua ile tau ai lato ai sa to sui ile kio ta aro Kiwi Ferns ani sia ma ia lato ai lu furu lua ia fi marsko sa ta mo e foi mele hufanga ile umno malai ai to fitu minuto tora talonga. O le isi talonga le tu Samoa e whai e whai unga le vaso nei, ma le Tilo Roos Australia e pai le Kiwi Ferns. Ma le atari malo ai le Kiwi Ferns e le Tilo Roos i le malai Eden Park au Kilani i le vaso asau. E le mai ai masino ta la whea vea i sa si o mea ilu numana e Josh aloi ai, o wha maoni ai nei ala le kalapuniti le Manly Sea Eagles, o le lato utamata aloi luma o wha maano si o na vaveli taia maltalonga. O alo ia e wha lima ona te alo mo le tō Samoa, alo wha ona whea ngai maa whianga ona tō au. Ma o wha tapula ai ne nā o le lima te alonga o te alo ai le te amarasanga o le NRL, e tō sanga nei, ma wa ai ai le mamao ma sona lele a toa. Sa wha maoni ai, o i o le isi o le tō lima o le atu o le kalapu, ma malia i lo le NRL, ua ma whai nei alo iai o na ritaya, o na mafo anga le olo malolo ina o le nuinga, o le ale wha ua wina i le teime o le toi o le whea ngai ngai lua tō sanga, ma le kalapu
O whamatalanga o ta alonga le wao tunu piro sila na whata uruturi talanga o la talonga le kapi le wao o Blacks a sila ma le Springboks Afrika Saute o whamautuina nei. O whata o tuina tolu talonga whaitauri o la ta aloia tunu e lua pe amalanga ta amilu Afrika Saute le tusan fau ma le isi talonga e whai e talonga whaitauri e whai Ismalai e li whamautuina a iere manatu whaona whai e Twickenham I Peritania Fao popo ia por kalame o le malanga ta amilo ia isi ta alonga e whae makalapu I Afrika e sautelo a waili ta amarsanga le Europa a le European United Rugby Championship wa mai ala ona wha mautuina le whae aonga le All Blacks Scott Robinson o le ai awinatse au petu sa mare fast fulo tama mo le malanga ta amilo fefeo e amanta mai le so fito au kusa o i la solusu tasi o se tema o le tausanga fau o le tamarsanga o le asuia le tamarsanga le Rugby Championship o le loa female fulono I lalo le malienga o le amalanga tamilo ai mai ai le Springboks initial ne I le loa female tose folu se ulo ai malanga masi mai talo na fa professional le kapile a faisal Evas fulono o le malanga tamilo le tosanga fo e fa ilonga le tos fulu tosanga te lu mai le malanga masi muli ni usila Afrika Saute le sa malanga iai ma talonga e valu mai ua nea I le manu malo I le serisio talong whaitauli e lua le tasi. Se te mua o manu malo I le All Blacks, in serisio talong whaitaulia, po talong whaavao malo lea, I ele o Afrika. Saute talanau le aso. Ma maruia le so I foi ia. Radio Samoa. Taslima I vatolu. Amo. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, David Jole mai sul tolu mara minute o te ale to la spolo no va ponga malo le ta to no. To ina to le tau tu le sunga se yuli manau ta to tana I vai fanua. O na tu I la lama ngana fa fonga ta puan malo ta to no, moli pa malo ma fa tai. Leo so la sunga se yuli malau to ma polanta to le aso anta yao ya ta to no lo mnian mano ta to no ne ta yao la so po lo spolo oktober lo o lo lima to pata lo pa tuai au kilani mano to o yo to no mamao malo le to no lo va pe na po pa pong mamao mai ta pa pio ke no pe ya to pata no pa to le Radio Samoa su lima eva toru amo marole Ta wati mai le aso ia meso lo tau talia ina lama o tau tua le Radio Samoa so lima iwa tolu a mona minute tana atu tato leina e o e mitsi markako zumba anaku apese o le zumba a ua pole ngā lo so soa iluma mai ke ua kikil pusaisa ia ngā pāinga po ile o le au anaku o le pese ngā sa wali aku lunga le lima vai ku lunga le au kamakau anga vale ia arupa pe ko vai ma pa wan me nga yoi au ke pore ka mo ko ia wa sulu pe ko mar coffee te ia arpo le fa mai voi ai via lama po panga nei aso la to lungo le ala pe la monto fa manatu atu o le fa nga ina telefoni mo le saunga le mu ta ora le mo le pasia mo ni nga I tamta mo lang vale po ai lai o me te le o mouti noa ia ta o polo tanga I malama lungo ala fa ai lo va pena es el mal ia ko akilia mal fa ai lo mai o tula pono awani o tat sodia ma mo po le nga lima se la ia e ka uma fa lo ai nga ka sanga ko ia va pena lama fa dar ba le fionga la pepe piliana mal pertua ia tara manola va fa tal tina ia la nga o puto muli fa tai ma to mai pasta solo le tala lei fanga tu loma mar pertua man no palo ia vi foi po pang fa tai pasta le ma to mai ia pa tar batu ia Caroline tuala ia lo mai bo mai pe o ku ngu ma mau ana pai tu lua sa ili ma ainga ma no la ma to mai ia pa pe foi sunga ia Felici party te vanga mar pertua man no palo fa tai Felici ia ma ainga ma to mai pe bo sunga ia Kalama mal pertua ia mai ia no pano lo ma puta mai o pisi ala nga lo va uso Kalama mal pertua mai tai le mai mai se o pela ma puta mai ai
Ia, ma e whaaponga ma le pātau waa le au ona, ia, poro ma pātara pātai tone po i, ma engore tai aure tau tua le Radio Samoa, so lima i ba toru a mo, ma lofa tu mo tau. Nau tala tātou leina toru pitu tasi lima i ba toru a mo. Tua le lava o lenga ngana i whaamatala i ma nei ora tāro. Ia, ua whaangalo po i, ioi, a umoro whaangalo roro tōna ai ka ko ka mo e punga wa lumana i seisi me sili mai le li mo tātou. Wa wani māngai whaangalo roro tōna. Ia, ole na, ole ana mase me le po i o me se ia, ea o ina mai en whare tonu. Ea o ngā pori tōna, ea o ina lumana. Vai e sana māngai. Ea pa wani mea, o lalo e mawai malo, ai moli pa malo mar pa tai, mai ale po ulenga le Radio Samoa, i o mātou tangata ngā nunue, watu pa malo mar pa tai, le awar toa Samoa, ea, pa pia foi, i ale aua, to mai tai, tu, ola, ole, au, polele au fatu stusa, ia, e tupu pia, e tupu pole aua tama, ia, mare aua teine, mole, pe kourus furu ai le first half ea ai le kau ai le si au ai e koe fo i mane si au o yeise si me se ke lea o la ko o ina te me mano longa peila ta longa le sa kauanga ia ang va ku ma ngai ki dia ma lo tu los fulu le ai ia anga mo le mau uma ia ma le pe me le se ai le ia so ia ele fa se ases anga le lofa atu. Ma nai ora talonga. Amana tua o le au lea ingisi la pia veku. E makau kia. Whawhinga malo le ipo laulangi. Ea mo au ke kele ngai. E ai engelangi, aialangi, Frani, Italia, foi Argentina, ea Australia. O panga ngai whakau kukua mo le au lea ingisi la. Ia o ka kopia ngo patu. E le ilo e lungo le whawhanua. Au o malo i me te tele. O manu malo i me te tele. O le sa ili malo. Mai manuia whai wai tāpo ia le tunu. Whaapatai lau tāpo inga Samoa. Pea na batu whaapatai al purenga le Radio Samoa. Whaapatai atu i lau tāpo inga. Whai wai tāpo ia e manuia. Mo le atu wha malo le au tā alo o ma lafi. Malo le tau. Malo le toa. Ma nei atu tā longa. E toe matai tū. Ia nai me se nai sato whai anafi ka taunu ki lia mai. Awa koe pore scoring pe mai e sure pore anis tu longa pe whaaseale ti e me o po lopani lei whaangano. A ta almalosia e marmaloa e me lei. Batu wha malo mar whaapatai e le ta alo i alon whanau tau ina le tau a toa Samoa. Ai mai se o le au pore kiwi o le au kiwi ngā langa panga ngā Australia. Nā se whahuka ia. Ea lea ngam kua sila i lau langi a ko ka alo mare aua Samoa. Ea ai mātang o fie. Au mai le levo le wei u matato au tamam au teine. Bantu e wha malo. Ia wha mnia le li inisi o ta longa o lumanai. Ia iai le anga leo le li ma pui pea. Bantu le malosi a te o tau. Ta alo le polo au ta alo le tino. Te manu malo ai. Ai wha mnia le li. But what joy for in a anga your nephew Juno Paulo Lopteleatu Lola Morca Allo Alfatu Lalo Moy Malo near time to for ye ya oemana yo to matua to pinea Filamenga mas por a pianga festa Lopatu to pinga malanga peato foi I'm Lola pa tai mortalonga no talenta to leina ya Malolo sai mai tarova Alo whakai ko. Alo sai fua whionga le au mo patu alili mai le tai au fou le lofo le li. Ya, mangu ya ko le li mo ho ni ka ko wala e wa. Mi ngoi vai yo. Alo ma. Mo nga ngo le ai pa ko ko le maro te. Ya, fa tai vi ele li pa maro longa ya o lua. Ya. Nei le asau tanga i le ta longa na yarum pa no nafi. Ko wa nei sa kakara fai ni era ma mo le bule le wole manganan kamaro sapa hala ya hala matango kia le wa le mangingwa e malo arka ko au kilia skoye ko no mis kilia hermano as kilia da lo ko so
Sa olele. Ya. Ya me se le fa pe. Ya. Bon. Ya fa pe ho la wanga kenge. Ko lo puro la ke. Ko ka. Ola. Ya man ko ku so ni sila le ku lu le langi de ki ka malo lo. Wa le ngome ka sia Australia. Ya. Sa. The last World Cup. Ele se sa no ngale au. Ko lo ka ko le fa inga le su ngol champion. Mon le. Fa ku langa ngau. Ya. Ya. Deu ka ko roa ya wa. Manga ya ka long le nganga ka long manga ya. Dai. Ai pa wa lo fa ngong ke lo ka lo ko o mal ka long ang po parade lang fa. Ke lo au sul kula ko. Ya al ka long ya. Ya ka ko ka po ya la ka long wa o ba so ngi ko ma o fiki o ngi si Australia. Ya. Alo makonga Australia. Ai. Mai role o konga mai Australia ka alo lo men ke mat kiwi ko idin pa. Ka ko vai de ngal e sengas ka mai me man smak mai idin pa ka ke vai la e mu ko ngi fa ko. Ele se sa no. Al me mong yang. O lungo ka wa ma au wala. Ya mo ko ngana au ko mu pa. Pa zuro. Orang kuah mangai al kalong ala maka ya cak ya. Allah. Kuah maka ngo. Lo pelastana pa matana. Lo kare nganga kare lo pelastana. Al mer faskai. Faskai dari ele ci mong ya inga kamalanga la bea. Iya. Ia lo famia la kuah ya mongo miki. Koe mau mo longa manosi koe mo leska long. Ba ngai ke. Fa kire ko mo la por kalame. Ya pa. Ka ku felo ya po ya son ni ba so wa po sa lo al ba so le ko so ki pe ala mo ba yo ka e po le so lu long ko ko aptai le ba tu lili lo fa tu e fa mano longa lili au lua pa aptai le au ya ka nga ia yo e ke ya lu lan ko ngo ke ki o ke alu ya pa aptai kai lo fa ya ka li le ne ya ka ko fe lo ya son ni ba ya le lo fa tu mo lua ma fa tu mo via po le fo I ba ya so amata le lo po le le au mo le ya so fo ya so fo mo le no sa no mai mo I ka lo fa na em no tan so le na ma ngai ya ke le sa le se pe pa ngo pa ya tu le lo pa le o po pa mata la le ma dio le noto ile te wino le tau atu lo le ngana pa nga ina ina yano pa nau ele asta to pa se na pa fetai au tato fai foi o tono le malai ia le o mai mo foi ele pa ngo fie foi tato wo o mai me o ta alo foi ia o ka foi la ia se mele o ia ele pa ngo fie ai ave al tato pa malo mal pa tai taman ta wina taua ia mai se po nai teine kano fai sol ma ka kia sol ke ngelen ka mo mai le siku pa I le siku ko e ka ma fai ia ngi zila ka ba mai le ko ka ko ke ngan ka mo mai le spiko ka le spiko le score face ha anga mamu wala singa ka wanga ko e o kai mi o e bebe si lo va pe se sta no si le fia le pa pe pa tu se si o si tu e bebe si lo le ta longa pa pe ton lei ya se si fa mo e mai el coach I fa pe fa ko mo kai mi lo ngi fa ngaro me ki el kap king o inga na ko la e ro kap king I marang fa manosi ma se meanga ke lo e avoid au ngi ko e wia lang au a se me ko e mau se pe pa pe o la sa I sko yo e vesi lo ka longa pa nga no me ki el kap king o nga me nga ko pie o kap king kwa lamba ma ko kai me e ba ko so mo kai pa nga no me ki el kap king nga lang ko fiam fidia e kap king ana tan ta to le na mo si minuti ya pa pe fo ya to ma to pa timer pa ma no ta po inga le to no le pa nga venga sto fiere to ia pa pena foi atua sina lo talo mai mo to malo ia me se la mo da to no ana me tala ta to leina mo leisi kasi domingo ke ia se kilo mga ko olena
Mo le mano sa no mai jalo. Oi ka no pai. Ma mai o pe lo ko ko si. Alo soy fuerte alo pa. Ya, mo ta banoa. Ya, amal ngan bengar tayau. Ya, pengia lama je ni. Tadi tayau. Ya, so. Mana ya? Pokok ngai. Bau yang kai ko memori dia ngang kai. Pemuka kai ni kai pat ko kaya lo ka ko. Iya. Ya, jadi ko apa? Kalau aku makan yang kalau maju ya lo makan yang baik ya atau iba suruh ya iba tidak penting ya orang asing macam kurang itu. Iya lama. Boleh fokus ngai merah ya. Moni. Sa orle. Fokus di rumah ini sekarang makin dia buat bemo ya yang tak rumah ada buat buat apa ngai yang nak pula anu tak kuat. Iya lama. Pengapian ni tak ulang-ulang umakas supaya aku ya ulang-ulang ai kalau ngamak kopi naya tai maniwa fai bo cho naya so lo fat ya so fuaya ma lo lon sai mai ta lo pa ya kalau fatai tu ma lo lon sai mai ma lo lawo le kau ko mi ya so ya tai ya kako lo mengaku le tasio kako malava moni o au ta alo ngai alo hon fa ngau sio kako aku ya ko foi pulo ngai fa ngau foi wa si o la to mai ko ko kako ku ya le ka longa dia nama o pau be ngo wa kaya nga pota wa ya sa mo ko ta ko fe nga lo ko ngo ma ku sa o i ka iya au ka ngaka wa ye de maka ka fa lo ngo mai lu fa sa lo ga ta wa i se mo ngo po pa lo fa so ya o si ata na ta tu lo le fa ngo le ku o si ata ka ora la mai po mai fa mai ko lo fa sa la ko mo malai ya ai oro me ngi se wa na wa mai fu fa ka ngai o Sky Sport fa kongwa ya ko le malai mo me wa pena ya na manga ya wa fa ro ku sia inga e kiri TV e maka ai fa ro lu fa sa la sa bo le fa ya ki de ki e mo fi na mala ho ni sia iya le nga wa nga inga ya bo le ta ko inga fi sia iya ta ko ku ai mai for kalonga so le oki ai ko su ya ku nga au telefone ola e fai mo ba a se fa na ula i met po e lunga ora ko TV o so alo pai ya kere ka ku se ka ko na lo fa pe kai ho i o na la ho i ka ko ai la ba la pepe a ko ya na mo ngi ko ni so a kai ya o mi kai de na ka ya mo fa ma lo skingo ai ya alo fa kele ko ya mi se fuero i ma mi tina na ko ya a ko fo ya mi ko ka ko pare ni singa na se ya ka ko pe ya ko lo malos dia lama o isa mo wa to ko ka ko ya maniero que kai ko ni ya solo fa ya apenas po y la opción la pepe me partua lo teleantu fa soy fuaya ya soy fuaya kai ko soy fuaya ma lo non sai mai ta lo pa alo soy fuaya kai ko tai la le causa nga kai lau ka lo ai au fa singa de don ka se vai ri kai y usa kau se vai ban pa ponga le tunu e que ka se por el score o saurio ai que se ia kai ko ya le mi causa nga sole mana o mo ka se kwa mo ngai ele ka se kwa mo fa e ka se kwa mo fa ele a po ni fa ele me ai ho le la i pa o nga
Afaia ia price give for ia le. Ia. Akala. Ia, mangai o kele. Ai, mangai o ai mo fu ka ma. E mo e ka usamia le avia. Ya, le aso pin ngalo mangai le ta longa au kama mai tamatai. Ngai kenge. Ole ko le whakamala o le aua keke. Moni pa mau. Whakamala la ko. Anga maua singa la kos. Bola nga. Ole ngā o ka kou wale ngā. Kou nga. Kasi. E ai palasi foi le aua kama. Tole. Panga ia. Ole winga ole kala. Ole whaka ole e sasi e iailo singa mistake kong ole karo. Ia. Ia e mwhainganga koe foi mai. Ai. Moni. Ia uia e lokanga kakaro kwa koa lo pulo ia lumwhanga o seo ka koa kumu. Ma die lava. O mai ia lango wa pepolea. Awa mai sa poli a ku o la ko ma ko ma. Moni lei. Ai o la unga ke ko fia ro loko. O sili ku ka lo ngale wori ke ka usanga ni lo ka usanga ke. Sa o lei sa nang. Mai for kiwi. Mai for kiwi. Nga mai fa pole ala nga la welo. Ile ai o la uia e se le vole wai ai. Io, la uia ia ka no ki ya ta mo. Ole mea nga ole angale Mrs. Koa ia kolu. Kolu. Ole ma maule malo a. Maule malo. Wo nga pawa lo fango nga hoile. Ia. Ke lo foi si ka uso kia. Ia. Ole nga o kulu a se mo pare ko va venga pa mai. Nga ku ia puala o ingu. Ia. Anga ngafi. Ole uska. Ai ngo folga mai ki ma fa nga le kui ia ole kui. Sole. Ole kui o fai le ngau le la o po ki nga ia le uso ia ki. Ia. Ole me ala nga. Le o mai. Nga ole o ko ia fa mai o lanka o ave ka o. Ole ka no fai. Ia o fa ko au ka o po. Ia. O ale me nga ia kama. Ia. Ia mai o ka le lo e pola pulanga e a ka oko. Ia. Ia ku foi ka mai le ka oko lo winga e ka. Ia o fa ia ku ia fa ia le a ko mangu ia lo ngase. Kai. Ia fa kai o ngai ko mangu ia. A fa ia ku o le ka ngare o le unga lo ngai o la. Ia lo winga ia on sai me o ia. Ale sa o le lenga en wo o le mea ngai mau. Ale sa o ka ku ai ke o fa ko ale me ale ave e ka o ko ku ia se mai o le mea ngai po le ai. E ke o ku ia ku ia vai ser vai la aula ko ngai ke o ki le ngo fa le ko. O le nei. Tai uso ma no mo pasoa. Dia foi ngā venga no pat. Manguia foi a ngai foi na sunga da o ma. Ma foi ngai ele ngai aso. Tai. Manguia ke le ko pa ku foi le ofisa ma pai malanga ku foi. Wa sulua ngai ma mia lo mo ko ka sulua wa o le fali a. E ka sulua o le pasai para ka no. Wale le kai ko. Ia, soy pua uso. Ma no la me pasó, ta no pa. Ia, soy pua Maria. E a marita yao. E manguia bane Samoa no. Tai. Ia, ia ka o dia. Oi, ia. Kala mai ale a vei se mai moanga po ia o le uso bange swapa. Ka longo ko nga yaku le mata ngo fie a. Ia, ma ko yo ko fie kai ko na puro. Mai alo fanga o roba. Pai suyo ka ko awo ka ma ke. Ia nama. Ia, mai ma kai ka ma yo ma. Ai wo ko tu di ma na ku ma lo yai. Sa ole le. Ko a bakua yo to ao a. Ia, este foi ela ko la ko ma. Oni sa lo. Makua madia makai e makapasama. Le papikai bo ia ni au lango ma le papua ia se papo. Moni pa maon. Ke de ia la pa si ia mai kapal vai mai. Ke de lango ke dengan boleh ko ia pa malo e papikai ko ta ko ka wa inga. Ai. Ma te ia
mai Fiafia Mai nga mo le popo kalo mo ya wale alo ako pa mau ka kalo ai alo pa ke le foi se pa ko pale dia ia e kai de foi pa po che no ma lo se wale pa ka mo no se pa ko mo ai pa kai la o fio ma su ma kai ko e mang dia la va ko pa dia ya lo ya va ya Absina kako ya kai bola ko ai mo pasoa lo fatu man vi fo ngan wen or payaso soi fo ya soi fo ma no la bron sai mai ta lo pa soi fo manuia la sunga le awao tai kai ko ma lo le pa le mai ne ta ya mai le weekend lo la var kua tai ya e kolo puro ka longa along fa nga ele fa ngo fie lo la ko ka mo fa Moni sao noanga. Wale ia alo dia kua ia manguia fa ka ngulu manga yo la ko kalonga. Ai fa mole. Ya. E ka ko ka kalo mo kia. E o la ma lo si kia. Tai. Aki ele ngase o kia. Ele tawa mai o la ngase. Ala manguia kia. Olenga pau nga po ka de paka de usau de pangan wen. Ka pau sa wale la vaga. E maka ukia. E sa ol kana kuma no le si kulang le mai o opa man maka ukia. Alo patu tina manuia le bayaso. Uia le kiuke. Ia pa tai soi fua. Ia sa no mai tala ba. Oi ia mano la ba tai ko mo por ka ko mo se skai mi orena.
Mai la tato bana muli leo fa so ta lopa. Talofa lava ia o le whasoa atu mana ia lava talonga alo whanau anafi. E o tio na pona lava o so sola uma ia to maiti e tapua i le au. Awa le o le lotu anafi. E o le mea nai o tu ato mai pui o so sola uma le talonga. Ia ai o le fia o lava tapua i awa asa go ia o le esam disi alu le lotu anafi. Ia sa o fatal tani ai tamiti ia sa o mai ia sa ta o fia lo pisa o ne o fai e o te lana le ho ta o le simelele ia ma wala vai au le tinale o na tai tina inga ile tua ia pa mamalo o loto ina ia au ne yo o te ngiena tamiti ona la fo i ho ile si tu le ia i fato atu lea manuia lava le neia so te au mga ruenga vi ia Yesu. Te tele lava te nā mono sau, alo whātu manuia le vai aso. Tai lava ia. Soifua ia. Tā alofa, o ia ua umai ma le tātou whāsoa, moli whamalo ma le whātai, o la ngona nā a. Te tonu le esi aso tātou la ngona, le lava la ngana e, whamtala i mali o apo in tūlanga no o iai. Whamalia ina la mare tā po inga le atuno. I le sa ili maa lo mai o alum pānau i tama mteine i au e lua. O le makau kia o ni ta alonga maa e aka alonga i angapi. Hai lo ia seisi teimi o i lumo le a o atu po seisi tūlanga siri atu na maa na ia. O napi o la sa le ngā maka maa ngai aka alonga ngaua. Ka mo e mai na i alo teine i lato au. Whamaria ina le apa mua. Ia ia te tonunga o tātou pauana me ia Moses Kostas. Tasi ana kau amatua. Ia peta ian. Mo leonga tasi le putea ma le umere tain. Pela mano whai atu. Te mi tonu ane e whaongai me tia le al kapiteni. Se tūlanga na te maua se aia maa loa. Sos ka longa ve vesi loa. Kula i maro kapiteni. Wan mengang pifilia i oe. Tai se au. Mua batu mai whātua tuanga. Pea ore teimi vesi. E ke wha malosi. Ma se mea te loa. E manu maa loa i au. Toi whono wha pi i atua le. Tautua le Radio Samoa ma le pūlenga. Le Radio Samoa mo matangata. Wha maa loa wha aptai. I anum whanau emeso i mātua. Hona alo whātaunu ina wha moe mua nafi ia e le pēr la mepa se isi tūranga māneia e o atu e mo lumana. Au ngā te tāronga ia nafi i lato me sena moa nafi ia e o ina lumanai. Toi o toi tala noa, toi patu le lei, pe tū whaai la ngona ma lato peno po le coach ia ma le peno i tūlanga e a batu i lato a mai po ia le coach a lato tu fatas mo le si ta pelanga mo pa mai to ti mata le penga o wase ta ya mo pa ma lo fa tai to sa mo ma to bi ia le ta le ni manga ba o fo ia bi ia le o ni ngalo tangata ele so poto mo lo si le pia sta to ilo pa ma le poto Solomon au te fa mo i lo lava ta mai ngata Sili leli. E ano loa ua whane tono e te pe sili a leli a lofa mai. Lona lama nganga pa i pa matala mai se mea. Palu pe sasi a i o langona. E amale a ngai i luma. Ai pa ma lofa tai au e lua e me spoi e coach. E ama peno la to. E me se le a toro ta to tono. E a le ao na ma rol ma siofo. E a le pionga i pa mia i laba o pato to li pa le fu ma pulsi o to pang. Manatua per tato talo a ule le mani toa pionga palmia ta ulu ia sta e fo mo lona malosi tino fo iai pato no ina on stofia wata te ina le sao samo ne mo per lato fia fa maoni le soi fu mat tau ile to ma la fo ile li te ina lo tato malo fa vai papa ma lo sa mo fa vai le tu ne por ta po inga ta to no e manuia la sanga luma o au lua le to ma tu fa mia le
Solo me rute ona tāle o sutasi au nau tātou tālai vai whanua na ngā pautania whanga solo tātou programsi ia pā ia. Leitu lās, pululua, patala batu ia leonga opu tō mori tina whaptei tele lama, lama maua le te eba lama le lau whaumanu I iao te ronei, staim toi poi iao stania pamnele li I pasta sulu o le tala lei whanga tui loma tāno whai whaptai, tai lama maputa mai Caroline tuala pe po ia tu lua sa ili, ia sunga ia Filisi pati te vanga patua manu poalo paputai ka lama manu patua ia vai manu poalo vi ia leli pena po sunga ia Aaron Sila patua ia meipo manu poalo lo fatu Aaron Sila ma ngaba mantua se palawa ngai fa mangako kwa meipo ia se palawa ka meki ke wangano Christina Tanuvasa ma puta mai merpone lo fatu pe po ia Andrew Luiva ia lo fatu ma lo lava paputai Frank Ping Ota ia ma lo lava paputai silo na manuia paputai matango pia ta longa sunga ia soa emosi vilpiti ma le patua ia Maria Manopala paputai uso manuia unga bengan poa kong fai sa malo longa to po inga longa ne lo paso la inga Frank Ping Ota sa o I Makurata Robertson ia paputai maputa mai pe po ia Anita Saulo ia lo fatu ma lo lava ia le po I tai au tato mo mai le lo fo le li to pa manu lun manu tato to no va le na I si pe le Fiafia I le pasa la unga le ngia ta manatua na awina atu ele tai fa ta longa fa I lo lava le Radio Samoa lunga le YouTube ia na le sound ai le ai ngiata ona ole o taluai e o iala o mea matele so liar tu la fono na o lamba por silpia isi au fa sama ni se o la to lo tai mateli I fo I tu langa lea ia e tau lava na tu mata ngau pe le ofir to mai tai pe o le tu langa o ala o mea sa malia lamba le Radio Samo sa o loto ai mato lunga le e le mato a nga lue ai a o seisi tu langa to e me ia tu ai le ai la a maua mai e sala tu langa tonu ale na le to mai mo atu na pi o na o ata o le au fasa lau ia ma o lato si fonga ia o le mo ata o tama taluai le lava mate o le pui po I o le mate o le tato wala leo awane I aise tu langa e adi ni mai o ala o meo lo uia I mato ia awane I aise hapa aina muni le Radio Samoa pero tu langa na ni pape aisi por alme o pape aile ia o ala o mea taun tato samani ai ia a maua mai o soli tu la pono leise si lunga tu la pono to pa manu lua tu la tunga le pi mai o ngale pisa mal awali ia ma lai mai mola ko na ka awale inga ka yo tu langa na to pa mana tu ai mana tu na fa ai lo to le tai tai pa yas ai pia nga I lunga le YouTube pa Radio Samoa matango fi ai te le sila iata ono le sa mani ai mato I le alo me awani so le mato tu la pono ia ma pautangi ai fo I le la fo I pito la au lo tai matani ai ni mako o pau aku pa yung ia nga pai nai le Radio Samoa malenga nga fa no ai pa tai lango Samoa le tunu pele fi ngalo o le Radio Samoa e mawale malusi angai me ai tau mafa ioe mo oe malo ainga a waile fai tau wafea tangata anu au kilangi wo lato ioe atu I le whaongai na o le tosu wafea utone o mea ai totoe me ai ele toe whaongai na e mawai sa malusi anga fau male mama mawai le elitise I mauta malawa awala te toe la fo ia se me tasi all together Auckland tamaki turuki O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane I emisia le tātou polo kalame. Ia fiafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele
lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Sunga, o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Seanga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Hey, hey! In this update and in breaking news, inflation has risen even further. Latest Stats NZ figures show inflation reached 3% in the year to September. That's up from 2.7% in the year to June. The Reserve Bank is required to keep inflation between 1 to 3% over the medium term. The government's confident it's got the balance right between supporting and sanctioning beneficiaries. From today, job seekers who break rules around the search for employment will be required to report on at least 3 job search activities a week. They'll also have to participate in 4 weeks of training courses. Social Development Minister Louise Upston says no one gets sanctioned just because they can't find a job. I accept it's challenging out there, but we want to make sure, on taxpayers' behalf, they are taking the steps that they need to be taking. The Prime Minister says there is no justification for the Secondary Teachers Union to put Gaza at the top of a strike meeting agenda. Tens of thousands of workers across health and education are planning to stop work on Thursday. The Public Services Minister has accused the PPTA of not prioritising members, while its president says that they wanted to raise their concerns alongside others. But Prime Minister Chris Luxon says members aren't being well represented. If you're a parent or a kid or a patient sort of seeing what the action is, I think people understand it's politically motivated and we just want them to get around the negotiating table. The Resource Minister says New Zealand's already experiencing global mining attention as he prepares to promote our resources to investors. Shane Jones is heading to the International Mining and Resources Conference in Sydney to talk up our supply of rare earth minerals. He says his officials are actively engaging with a 60-strong trade delegation from Utah, whose interests include critical minerals. Jones says they're not the only ones. Behind the scenes, we've got our own little global race as to who can work closest with the permit holders, but the reality is they've got to step up to the plate and spend their money. New Zealand's first charter sports school will open in Upper Hutt next year. The New Zealand Performance Academy in partnership with Wellington Phoenix. That's news. In sport, Red Bull's Max Verstappen has continued his late-season Formula One charge. Verstappen crosses the line, wins the US Grand Prix, and it has been Max attack and Max success all weekend long. The 4-time world champion has backed up sprint success with victory from pole. He sits third, that's 40 points off the lead in the Drivers' Championship. Liam Lawson was 11th, missing the points. England rugby coach Steve Borthwick has brought 6'5" wing Noah Kalori under his watch ahead of their end-of-year internationals. The 19-year-old of Swiss-Nigerian descent has been invited to train with the wider squad after starring for Saracens in the Premiership. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Papongan manole tunu ya wina tau tātou tana I vai whanua le ngana peritania sta venga tala le tau. Lotu maru vela pa mawina I au ki lani lua spulu lua le mapanpana lo iai au ki lani le so. Awawani si baenga o le atunu o sabili angi mai sau te sifo. O lona malu le poe o te lona maulalo spulu ma lima. Wabetu le so atai au pa uti munga awa po I lua spulu lua le vela pa mawina mo atai au. O lona malu le po e spulu ma leono. O atu ia winga nana tau le o ngā tono le vaiaso le salulu pa uti munga awa po I lua spulu tonu. Makanga bela kako. Lua spulu tonu le mapanpana le salulu ma lona malu le po e spulu ma leono. O winga po nana tau ele mai le stofi. Pa uti munga awa poi loa sputol le vela pa mawina malona malu le po ese punu man lima ma inga ngata pale mo la tau ta pena iai mantango fie le tau ngata pale le leile sova pena po le solua stofi o la soparole o ne se tien manu tai au ta pena me we si fia pe pa ona ia ame
a whare telefoni Fiafia ai mātango fie. Po tuanga le Water Safety New Zealand, Maritime New Zealand, Maritanga Ruenga le ACC. Ole saitu, ole taisua au kilani, luasu fitu minute te ele fitu le tai on le lana sua le tai e au kilani, to e sua le tai le luas pulu minute le balu le poana nei. Taisua o neanga su 5 minute su tasi i le tai on en sua le tai o neanga, to e sua le tai i le 5 minute su tasi poana nei. Ole taisua i manu kau hiet, su 5 minute te el spulu. Tai on ena sua le tai manuka to e sua le tai le apa spulu poana nei male tai sua i Morawai 5 minute te al spulu tai au ana le lan sua le tai i Morawai to e sua le tai spulu 5 minute te ai le se pulu i le poana nei patalo pa si o tato to no i Samoa lau wa ono minute te su tasi Samoa pa pe tato nei patalo pa tu tau le radio Samoa mai se o Mato tangata mau yatu no mau ia tanto fo lang le lofa malanga leo le tua alo papa tiri e mo le wila si o tato tonu o lo pa uti munga au o pa so la toa lo sulu iwa le bela pa mo mai Samoa lo na manu le Fiafi lo sulu lima so venga ia no pa to mantango fie le tau o le pa mai au o po ni swainga ia no pa tau mai a silver do au pani o mai lunga o lo papa o mo kwa ma ngai ya lai fe ro le traffic pa wa Consolation Drive lai fa si block ma traffic ia ma le baba e tai i Devonport Ferry anga i Pace Water lai slow ma le traffic ma le ngang pa lo o se vaingo le nau wai kanto roto rua tau po tarnake mano tu mansango per sur la o se vaingo le nai pe plenty Ken Country Kiss Pond Mox Bay la mo wan to le mansango fe le tau le vama ai atu ele lau moa. Winga po ina le tau i Wairarapa Palmerston, North Fiafia Mai, sin tau ranga manisi vainga no tu tua i se i pa ia, kalai stete mona no tu tua oi. Ea, on kwa mangai o le manu no vi ai. O mo le manu no ma ko teito, ea, le ua mangai o le manu le o i matou. So venga na tala le tau vainga se o tato tunu, sa moa e mana tua i lau talo, ea, mai se o nisi vainga no tu tua oi. Health worker strikes are planned for Thursday, 23rd October. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu ia wanga nuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, ia fiafi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasau saunga Samoa. Talofa o au waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ina vai vela ma o ngā umu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O se tala Fiafia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa bala vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing ila mautou Samoa i mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lanto weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai, morisi whaamtalanga whaafsauta iane, i le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama.
Fire, my Santa,
changat pe ape tok cha mule mule etea pe ape tok cha mule mule etea pe ape tok cha mule mule etea o te fai o toma fai changat pe ape tok cha mule mule etea fai taule just fai amata tala ya so much tala ya so much tala ya so much fai taule just fai amata tala ya so much on a tupu aile on a tupu aile on a tupu aile fai taule just fai amata tala ya so much on a tupu aile Alova Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale suia ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
tu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame e le leimo o e tālofa lava. O se tūlanga whanau noa ua iai le lalolangi. Ua to tele tina ama tamaiti, ua sosonga ese mai o lātou ainga, ona o le sawaina. Ua to tele ua maali liu I whaalawe lawe whaaloto I whale, I tutupu pēa I aso uma. Ua to tele tupulanga talavau, ua maali liu I taavale la vea, male whaaleanga ina o mawhau I fuala au ona whaasaina. Ua sawa leo langa, ua sawa fo'i lona leanga. Ua masani tātou le ada le TV, e lapata I ai le au ave taavale sawa. The faster you go, the bigger the mess. O le sawa o lo walu, o le tele fo'i lea, o lona whaaleanga ina. A tātou fua, I seisi tu, o le ata moni neo leo langa ua tātou iai le nei lau langi. Ua sawa leo langa nei. Ia o le ase fafo, o le whaafita uli ua tu lai mai nei. O te mana tua le saunoanga a le whaia onga le aula kapi a New Zealand ina ua whaia ina le All Blacks. Mai le semi-final I le aua wharani le tapno sanga le ipu lau langi e whapea. Ua te tau ona toi fo'i le All Blacks I le basics, or go back to basics. Pe toi fo'i I le whaavai. Ona o le tele vave ma le tele o tu la whono mawhingi ua ngalo ai le whaavai o lakapi o simple rugby. O lona winga, o le toi whaale leia o a inga manu. Mātunu, e te tau ona toi fo'i I le whaavai. Tusia Deuteronomy e ono. Whaatonu ina I le tua mose ia whaamanatu ia Israel lona whaavai. Pe a oo ina sawa lona o langa I kanana. Mua, ia tu mau le tō whaamanino e tasi le atua soifua. Lona lua, ia e alofa I le atua, malo loto atoa, malo o langa atoa, malo losi atoa. Lona tolu, ia mau fo'i ia o onga ale atua I lou loto. Lona wha, ia e matua ia o soo, matauta tala soo ai, ma lau whanau. A o soo matauta lai, e le o le o te ngia soo, ai o lau ngana tautala fe soo tai, I lau whanau I yaso uma, I lau tūmanga, ma e savali ai fo'i, I yaso uma, a o iai lau whanau, I lalo o lau taitainga. Whai mai Martin Luther King, o le aso tātou te ngungu ai I ni mata upu tāua, ua tātou I loa, e le le tangata, o le amatanga fo'i le nā, o le otia I tātou. Talia Yesu e avea mau whaavai mautu, manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Oh
Oreolia i le rei se pokemani aleluia ua September tau. Pamai tu el tato programa le mo oe te penenia pastor solia lo longa i o sua. Mori pamalo man whaptai lana au ona. Te penenia nei programe o le upo le ola suli o tato vai mam lama i o tato wana. Tato te Fiafia Italia tapsai nailo to so por tato vola whale anganga. So for mola nei langi le tu mau. Swaponga nei programe le mo ele so atai au mori elo to so for mo tato vola. Ja, mas por sunga le PFL ia solia lo longa Joshua. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au pue o le vaita mai no whana au po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau fe malanga inga, e awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika? Se lau lima fata la iwa iwa. Pusa tayo a palaiti? Fa iwa ta la iwa iwa. Pusa pipi? Ono walu ta la iwa iwa. Pusa eleni Ocean Best? Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai I le fruit shed I tutonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua I o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu whawhitu lua. Po le o lua tasi o no valu whitu lua tolu o. Tamizura mai leo o ato e lua spulu minute ta leo le spulu mane lua to e minau tātou tala e peon whaponga I le sōri tautou mai o tanga mai a tipi au tanga baia sui ai leo tātou na poa ea so mai po leo le palenga ia ponga mua po palenga ia se o manu Francis Ioane tau te mafuta se ia pa ia po I se taimi o le fiafi whatalavatu ia Imakulanta Robertson malainga manola maputa mai papena po sunga ya Frank P Ngota malainga ngata lea Anita Saulo malainga lo patu sunga ya sua e mosi vilpiti ole konga manolo ko ki ko penga wat sua tala po sunga pa penga ya John male per ya Victoria to mapa tai to fano lo maputa mai Lai kalesia I epaka asai panga I tua Amerika Samoa manil longa benga paaptai. Patalbatu ya Christina tanwasa maputa mai I Melbourne lo patu. Ngata leo sunga ya Jean Collins Peshao lo maputa mai pile up te Koma Washington I Amerika lo patu. Ia manuia tau asa mai amato ya o umale lotu. Ia la vanga mai mo mai pa long mai ya o mo ta po le li abe la to long pese la to long inga lo fa tu mo to ya America e to sa pa pe po ile sunga ile to ina ya missionare ma per tu ya Paula moi mal no falo e pa ka sa I siero ya le longa venga me po le sa vestida tan basa pa tai Spul van minuto en ta leo spul mal lua tal tonu le umar fi tal no le ta longa nafi ya ma no lava fo manu ta so tonu
e le tāpua inga o whaiwa tāpua ia marunia, ai to e whatala pātu, maro tātou tunu, iau kerani maro tūtua oi o tunu e mau, whia lava o maputa mai ai, to e whata lofa taito, ma lofa taito, a lofa taito, ke o walu whanele i watu o rofanga, ia, whia lava e maputa mai ai, a lofa taito mo tau, mise na iau tu asina sina, kano whae, ma lor fo lau, ma lor tau i mai, wa umole tau mano lu, ile pengo fie, io e la ngona lava le alofa tu taimi o tau wasa mari tau manulu ia e ma lo lava pale le tu la fo ia lo to soi fua mara tatou wola i a ao alofa le li ia ma lo lava i tu asin sina ia i pea le pa manolonga le li lo to soi fua tu loi ia watu ute mwhaibo mala au le li ngānu e ai lofa te le atu le ato le tunu pe po le au pengānu benga te tō pia le atua so se tō vine ia lofa te le atu Nia la o ngānu wenga fola ia walawa ni nganga mo ia malon malo. Padala watu ile paritu ia se elina se osi ma le nofalo ma no lava whaatai lofa te le atu ia lofa po sunga whapengainga. Ia whai nganga leota ma paritu ia ifo leota ma nofalo ma nia le kane sio ngānu e paka asa papo wina ranoi ma nia lo ngānu wenga lofa te le atu ia mesoi o le au ngāwenga o malava le tātou pūlenga sunga pāpengainga paritua lofa te le atu. Kane sie fio le tātou pūlenga lofa te le atu munuia ea mesfoi le tamānu tangawenga sunga to ile a maputanga pale au ngā mar paritua ia manopo ano ea lofa te le atu munuia lo ngāwenga tātou e kare sia e paka asa I wari nuia lava e masu mutapane o malava lofa taito renga tai leo e kare sia fia pe lava whaafonga mai ai a lofa taito manuia e kare sia fia o ngaru lue ai lau tautua lotu o au anga nuenga e muli ate oi pa manosi ngā nuenga e oi leo tu ufua le langi le tātou ngaru lue ai o alama me pe tureni mai tātou boi dene ai manuia ka le sie fia iau te oro nei mātuno e mamau lau pingar venga tofi ia manuia le ngā venga ropa pena o ngā lue ai ropa te le atu o ai foi ko kele foi o le to tele o tangata le fia ia Donald Trump au la ko ke lofa skoinga ia wapo na maliwa foi ke riso mga kuale a lele ka marenga kulei o I kasa a le really singa mai ka sara elu America ko pa ai vai la wala se ka wo finga Donald Trump ele ya Donald Trump mo kuan la vo ya ru solo ke mai ko sa ele se president o ya sa ele ka makomo anga mana tu e alu ono ile tala pasor pito America e fai mela to muri mau ia tu lo le to pa o tamaitai e au la o to inga I lau ai fai mela muri mau ista ngata ua matu tua o tau Fiafia so I fui to America e le tai ma lo se tina ina I America presidente tu lo la o to pito muri mau le ala to muri mau tu o fia tau wanga o ai naitina e le tai ma lo ai sea fai me o le loto tu lo o le upuna la pa nga e tangata America o tau Fiafia so I fua e mai po feru e pa lota e bebesi pa lota anu I o le su engal president of America o la to amori maulea e le ma lo se tina a wapo I lai fatu tua umala to o se tangata e toa o le loto e toa ia vale kura I mai a Donald Trump ai ele pape o pata o ngane po America I le tu patina a la toa mo maulea e mo ia tina e lo wa sau fai pe wa we ele si e ele tu langa le e mo ni al mo mau e mo mau le lo wa vai le loto ai o le toa le tamai toa le nganu e ma ka kia pe o mo mau na America vari ka vanga le sa wingi le si tinale me uli le ku lo fo I o pa I mo ngam lead all the way until the last minute. I'm kau ki ala uma nino ai malo Donald Trump. Ar kau uma ka malo le tina le kau wa mai. Le nga sui president le fa me ala ko ai e monga ka.
Whaimara ko mole mau. Po fea e alu i aisu uanga na maatele, ka uvanga i lea tau, i uma lea tau sanga, ma lea tau sanga. Whaimara lato e lea manu OCT na e a vea ma presidente of America. O lato mole mau ola na o lai e taimine. Ia e pa moe le li, i o e pa pena lam. Ia le lanko e fili hai Donald Trump, ko wa aila le alu Donald Trump. O ka e loko voi li. E loko vo e le kere e alofa vo e mana tuare tala anga le neta ma ya Donald Trump ko lo nga pa ia mo nga e le ska ka por kiki a maka mar fa pisingisi nga ia ka lengi nga za wo lo le po nga milio nge ke no po wo ki yo nge no nga wo ia fa pisingisi Anene sau gau kia ni tēnā kamaro tēnā por kiki ni koe mwhai asesi. Pea tūlanga wa pēnā i le whai mai. Le whai mai te spaia o tātou manatu. E leo whina ngālo le atua. Ai tātou te whai ar whina ngālo le atua. A toi a mai po le si po i tau i le tu spaia. Tātou te le whiriwhiria o ia. O ia whiriwhiri mai tātou. Tūlanga wa pēnā. Ya, pero tala na o Fiafia pai kau fo I kana anga o Donald Trump na ko ia o email ko pa all the best. Mangu ia lau ko la I mai. Pa wan me ia lofa. Au ngi ngalo e lau tua me o mare pa mai. Mai Donald Trump taito ke mau o le lau punga. E lau tua me o ma I le lofa. Makau kia. Se mo le tupunga. E se whama vai atu ai. Vai a ya e malo, fai vai tapo ya e malo. Ninga vengo toni aso de lopa malang leo ta to tua. Longo le na yama, longo le na ya tia. Watala de le matangi le ya. Ina le manongi ofunga la. Samoa, Tamafana. Samoa wana o lava ina lula mitele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e ina e mativa ai chau ma fai lava. Mateo, ai a fai a mafai. Oh mamana, awa e te wha vai vai. Ai a mana sa
mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana tua loa tunu, pele male tāpua inga. Ia polo tino e mala mala mao mata. O mamana, ia tafe toto ala, manuia o la asama. Tauina ia e mana tua loa tāpua mai ia whamua mua. Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua. Awane i o ta whamoe moe i le malosi. Mana tua au na lea tua loa puno mai. Tatalo mo so taumi. Se ponga leo le sunga ia. Piu se mo le tupunga. Pai vai tāpua ia. Ea e manuia. Ono minute ona tā leo le sepulu le lua. To e minau tātou tala. Pia na whaponga i le so. Sui anu poa. E le tulenga ia ponga mua. Tulenga se o man Francis Ione. Sa mo le tunu pele. Whapteite le lama. Tailo tō wanga leilo tō ta lia ino lo whata vai mo to malawa. Whamnia le li. Au ki ani manu tū tua oi. Alofa te lea teito. Whapepo e atu no e mao pe lavo maua mai lo whata waa. Alofa te lea. Whaptai Christina tan basa alo vatsis mo tō melpone. Whaptai tele lava lo mnia foi. E le sunga ia John ma Victoria tō mapa. Whaptai lo alofa mai. Ma lo lava Christina tan basa alofa te lea tu. Ai whaptai mo lau tāpo inga le aso whamnia ne li. Nā tō lunga le wala. Awal whaonga ina telefoni na whamanatu lava. Whamanatu marenga whaaralo. O le whaoru te mo to malawa esel mana ia. Be ia le li. Tā wale lualu le mole pasia mo li. Whautauta. Mataala. Tā walo tanga i maramlama i whaaido lunga le wala. Leise si lunga tula pono. Whamnia le li. Po whaanga mga aluenga. Mantuana tamai te peki. Tama po ole tina o le mota po lawa o ni ngalo au ko e moe ta lua ia wa anga e te so sa paka ia ko i paka i le paka ona i tanga tai le ato to le maros ai le va be anu la sa ngane moai ia lo fa to ia non pa na ole tunu le asa ngana o le tau tamani ia pa wa sala le ngana u po le tunu sala ia vala pa mo mo lo to nganke siano o te ma ngalo ai pa nia ne li si e tātou le whaarapani o le whina ngalo le nāro tātou li. Whamria le tua, mai lo tusa so tātou mria. Taito taroto le au auna, soifua. Goodbye,
will we meet again? Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Radio Samoa, tasili mai vatolu. Amo. Radio Samoa, tasili mai vatolu. Amo. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalo whelo tātou o tunu o si mai ale whaafonga tautua amanto le vai aso o tala mai lo tātou o tunu. O lo whaatarifo mai New Zealand, se i pere leile manu o le totonga o se tasi o ao po o vai o le li pāle mia. Le sunga la uli le mali atoa le ua te apolata i vauwho si smet, ona fto ama whai leo na tu ua te roa, ai toi tali mai i Samoa. O le mafuanga leo le toi talo sanga ina e fo mai o le whaaua upea, ona wha mautu i New Zealand le teitai o le malo ma ua le taunu uai, ona fo i maila na si ngā se ngase le aso sa ua te atu nei, le aso se fuluiva o ke topa, e pēna sa wha i loa mua. O lea lau tu i tu le avanoa ina ia lava ta pena o le feo le malosi le feo ngai le li palmia e li tu li mai mo Fiafia ia sa pe alo tong fai talatu ia sa fai non ta tonga ia ele o a toa le tulanga o le lo fata se hio le manu o le tonga to am fai ona tu Fiafia Mai mo Fiafia ia lo tulanga masani ia i ngase o le tulanga o panaivi, tulanga whapena ia whaatino tautonga, ia whaasima, ia pio tulanga na ele atoatona hio lele, ele o whailan tu ina mai ele whionga i lato whaitu mai whapitoa, fo mai mai lato uma, ina ia tu ina mai, ia awa lava le whaamoe o le tulanga whaingata, ele ma whai ona tu, ia i le tulanga o iei te minei, ia po lau te lenga le nā, ia watuelenga ang whaaftai,
ia i le ngofu te talo fo ia le tātou tono ia au whengai le whionga te tai ia ma le sa ilinga malosi ia tonga fitinga fo ia mana au tāpena ilo na soifua wana au alawa te tau ina sia tātou no ma wha malo te talo wha malo tapu ai ia olo solo le mea uma ia au alo na tau se ai ia lo mau foi loa inga mai lea taimi asol vai aso ia au alawa le foi ina o lo tātou watunu au tau se ai nei vai taimi. O le si ngā se ngase le fionga i le pāle mia e pe o na si la fia. Sa to tongi elo na ainga, ai le o le malo e pe o anga masani o se siaki whaafo mai, po se tonga fitinga whaafo mai o le tai o le malo e whaatino. Ma o se isi leo fesili na tapa ai se fina ngalo le sui pāle mia, i le whailo inga matu stala le asfarai le uma vai. Kalo fesili le si ngase le tai o le malo, loa le na o mai le amatanga le sa whaatu pero na ainga. La se si e te mille le malo wa ia se fu nga e fa matu u se ba tupe e so ni e toni no ton fitinga mai si tu na mo fa pena ia fa ftai a tonu te minelo ia se fu le tu la ia o le sa ta sanga le fionga le dai ia e alu langa absence we all paid e la na fionga pe tai ia lo i fu fa malo tu lang fa pe a tonu le au i se fa tu fa la inga cabinet el tempo fenga e mai sianta to approve to budget ia solo le tu lang san ia te mil nei ia le io i se fa tu fa la le tu lang ia ko la vai le lo e le fa tu fa la inga la vai fio nga ile il ministero so formano loina ministero tupe e le tu lang tal fenga ia na un fa pena ia tu lang lo to termine tatu fa so ilumnai ba inisi swinga la ofio le fionga to lupe mai au tele pomuli nuku ona semo o le sui pale mia o le o toi fo ile au finga ruenga le umkuko le mau tanga se ngase o tu poto mo se me o le mato tua fa au au le la tu tua ile sau ni o tau mafa mo ngase o lo tau fia ile fle mai au tu o tatu butano ina ua mai au na feiro i bale minstau le mtanga ruenga ma soala upule ai le bata upu yo lato i tu la fasili po overtime o se furu tasi tu tongi ele i mawalama. O whaalia le sui pāle mia le fono matu stala, e te tau ona maua overtime o tangata whainga ruenga le malo. Mai se leni o fuafuanga tau tupe whaana tinati o lo whaafoia i nei ngā ruenga le malo, le emergency budget, ona e le o aia ia le tala whaata tau au tua le tupe fau, o le a talanoina le vai o so nei se leni tu tongi mo overtime, le amata mai ai ulai o le tausanga nei se i o atu, i le aso tolu se furu o le masina le nei o ketopa, le ua wha moe wha mutai le wha o ngā ina o tupe le malo i tū langa whana tinati. Ia, o le wāo lau whainga luenga, pēr o tau whamatala te le wāo lau whainga luenga, mai ai lātou o loo, le peolo Fiafia, ia ma le tali mai kōi, ia i lātou o loo, ia i le whainga maripulenga, ma le anga ia tui luma le, ia, atu ia i le tūlanga, ia, pēr o tūlanga masani, au whainga luenga, o i principal, so to le ACO, i so e le whaurunga. Pēlau na o le vāle na, lea i wha le tonu, au o umona whaia overtime, pēau me masani, mai overtime, ia tātou time sheets, mtulanga wa pēnā, approve, o unwale HR, ia tu whaatasi, ia whatua endorse le ACO motu, pe mtulanga wa pēnā, ia, au mai le ulum tangarung, i refer le mof, pēlau tu inga process le na, le ala ena, ina ua whailoi whaatasi le whiongal minstau. O se whamara rende mal minstau tupe. Ia, o tilo mai vaenga, ia, wa iai male CEO wale. A se whamara reina, male CEO wale. Tupe, ia un whailon whapupu le vaenga. Ao le tua, tu langa masani. Pe au na iai, lona winga, o se le sona. Ia tātou, ai mau, plan ma mau, tu langa, mai. Tonu whionga luenga mtanga luenga. Pe tai, ona o le teimi o le budget le ia pe fa pena a pena le tulanga ia pe o no winga o expenses advice ia lena approve money ia mole sia que audit ia afa to release advice fo ia fa pena le tulanga ia ile tulanga ia lo to mai na le au telenga me le nganga le na ile lipoti mai na le fengal mista ia le foi sa
tātou mwhai fo ia, e ta whatala noa le tūlanga o le malamtanga ruenga. Ia, atun se teimi se aso, ia ono nei teimi, pea ona uia tu tātou proklame, whai o mālu o tātou whai wā. E maua tātou tūpe tau te hangai le uma, ia e olo o le tālu, ia, ina ia a ngai mai, ia, tātou ngā lua whatasi man whai ngā mālo, ia, e mawhai ona tali atu le waunanga. Ia, iso se teimi. Mananga wharon? Alo, si dea toi tau ai maanga le le o le kuafonga la o le tala le tupe le au tū le a tala no ina le paramene le vata o iai tōru la mai kuafonga ina ia toi tongi ai uma o wataimi ia mani tupe o tuku ai whamani anga tanga whinga runga le maro wa le la tato alu e lo tala le tupe. Ia waftai, atono e taha ua le manino le vaenga. O wataimi o teimi o tea. A le pache le pache. Ia e amata atu la se pasi ai. Langa iluma, lona winga awa pupu. Lea yo awa pe overtime tua nai. Ia o lea tutongi le teimi nei fui submissions le au mai. A le pache le fa te pena nei. Ia e amata mai le no e amata ma le stores full o le masina le nei o ketopa. Ia anga ile le manai. Lona winga le pache. Ia le pache fa au au le tausanga fa le tupe lo fa anga sol nei. A yaini expenses o lo yaini fa but e te tauna au mai tun i le nei taimi. Ia e whaatino ai, peta i olo ia wala e whaatino i ngā ruanga le tanga ruanga tupe. Ia e tutongi ai ni overlaps wa pēnā e leo. Nō whainga tutongi. Le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe maui au tele pōmuri nuku o ne semo. O le saludo le vāso nei e tau au fia i le fono au fai tu la fono, mo le amata tala no ina o le tala whaata tau au tu o le tupe. O ngase o nisi o le tātou usanu ua le mawhai o tonga fiti le au nanga le soifua maroro ina i Samoa. Ma mafu ai ona ave atu i New Zealand ma ina tia, e wa ai seisi fo mai ma whai ai tonga fiti. O loo wha au au pēr ma o se porkalame le tonga fie. E ui na taunga tā, ai o loo ave pēr le wha mua le malo i le soifua maroro ina le lei o tātou tangata. E pēr ona wha i loa le sui pāne mia nisi o ngase, late i le se furu ua mai a wha maonia le kāpeneta, mo le au inatu i fafo mo sa ili ngā tonga fiti. O le tasi leo por kalame tau soifua marolo ina le malo, o si itia tupe ua fuafuaina e whaangaio i ai le tala autua le tupe, leo le aso ala upule le pāle mene. I le ono miliona sa iei mua, ua whaaluaina ma ua se fururua miliona ua whaate tau nei le tala autu fau le tupe, a wā tong fitinga o ngase i atunu ma mau. I le savalia i nei o le ono tausanga talu na whiriwhiria le fionga lua whalealo o lilo Mikaele tō fete, o se tasi o whaamasino o le whaamasino ngā whanua masua wha Samoa. O le asfareile na te nei na whaatauto ai lea tamali e tau veina tiu te mga aruenga o se tasi o Pelestene langolango, mo lea whaamasino ngā tāuale atano. O te sema o le tausanga i luafes funmareiva, na vea i lea tamali i ma whaamasino o lea whaamasino ngā, ma tautu ai se ia o ina si itia runa tūlanga e avea ma Pelestene langolango. O le fionga ia lua whalealo e tere tausanga, o ngā lua e whaafaya o ngai le malo. Ai sa whiriwhiria e le komisio ngā rua ngā le whaamasino e avea ma whaamasino whaatasi ei maisi tamali i e to ono, na whaatauto i le aso lua sifurutolu, o te sema o le tausanga i lua hafe sifurumareiva. O le sauninga na whaatauto ai le Pelestene langolango fau, sa whaia le mauta whaamasino i mulunuu, i lumola na fionga i le Pelestene ma le sui Pelestene, whapea le mamalu o lea whaamasinonga ai maise, na a wai matau a inga o le fionga i le Pelestene langolango, wa se e nei e tau ave lea to finga mawarunga, o le whaamasinonga o whanua maswafa a Samoa.